ko di dulu ni yan ko ni ipaturo rohana sungguh dia mah kolong ni rohana mariato jala hamis ya tong-tongan ni huria dongan ni amalona totonglo dia rohana do kami bercita-cita Allah siang ani huria itu jala itu katanya dulu amang yang namanya ihu mayuda molo pamerengan ada ke koni akka hadol mau ba sekulu alayon nunga dito Tuhan on nama pasatok tama tu para dia na pasatok kinani asa gabe di pugian ni inat tau asa gabe dos marohamu na gabe unang dua songot kayo pola sedua na songot kayo mo di amuna saluhut na paparan ni inata naung atua dolhor sonima dohonan nami ja johorohan nami mana pori hatanya kadongan nong jumolo sonima dua rebong api rebong kamu kaina jadi lima tutu amak silona di haros tong-tongan ni hulita alarong pungu-punguan dapat julu sian huriama sian korama song-songan ni barahot sian kor gabungan melutung songot dia pengama nabuhi tarpatu pahami dalam nami bang rupihamu martinangi martua di bata tuak kana uli naring kamay patu pamun song ni sahang ingatan nami mau lihat ma pasat kami tu alumi inama warung alumi nama aina alumi di punguan lulu di Tikion rodo kami sian alumni SMP siapa nang pe pi kami na jongjong di son marbabe nama akahalangan nauli akahalangan nadengkan masude tujuan nerion tumpe sada papabung anata patupa di Tikion kesepakatata doi jadi naturut do sian pangarato sian akan hari hutaun naturut mengucapkan turut berduka cita do habis sudah tu dengan nami si Ketina baru hobing mau liate. Bahasa hatam itu alumni siapa dosen SMP. Oh saya kamu arun depe? Oh saya ber. Saya alumni SMP saya ber arun depe. Mau liate mah di luluan namar habot niroha di ulang sahur batu. Jadi kami rosian alumni ni dongan ni toko Simarupa. Alumni SMP Negeri 1 Lai Parira tahun 98. Tunggu dang do kita itu di pungut tay di grup tay ale buha mabeno naka di pangarato ado saluhuna jala holona mana di bona pasogit. Jadi di punguanon tamama ita madok moliati tu hata di bata ala dile do pedi hamuna pason tarlumubi di studi hamu pinopar ni dainangon boy hamu sehat dinalau mangado padopi mabahin adat na hobartusi jadi molo tungsungon dia penon silua ni tangan nami sian salam dari Cirebon bang oke salam juga dari Kabupaten Cirebon sohorata ni na tuetua dorong nani balga ina tiang niso lima balga tiang nisopo nagatang umur ni dainang nataha holong yon manopo tuhatta saya gadang ma umur muna akapinopar na nauposo si titi ma si gopa golang-golang pangarahuna otik sosa dia penonito songgat tini ilumane tek naneng pasahaton nami tu ito si marupa saya tuhatta di batama nama nabai pasu-pasun baju tu alumni SMP musik channel iton jadi songonima kami itu ramianna sian alumni SMP tahun 90. Jadi mulai tema di Punguata, mulai tema di Tuhatta. Jadi si nami itu, olanon nama. Sadar wamu nada itu ora nama hula-hula boru. Dipaninggal honi inong tau. Jadi ala doro itu, ba napurat tano ma ranking marsi ranggongan. Tung badat tapi pada udah todita ma marsi onggo ma. Jadi arong doi patu pahami itu gatini rumane tek. Kita bos, ada yang kita bos. Jadi titin lagi roba mah gulang-gulang pangaraunya. Jadi itu waktu pertama. Iya mbak itu. Iya mbak.
Jadi ada sesuatu di sini dan lo, ilaroha abuhat terbersih kena kau guna, kalau ya kalau tak permunan lu kami dong, pasal itu ke beri kepuling, ada, kepuling, ya. Salah jatuh saya dah. Asal aja saya. Ternyata, Saya rugi pikiran. ya ternyata. Baru dengan Saudi ini Parman Hasitina Hasidika tenang. Baru dengan Sahuria saja kebiri ketara gabungan macam pergabungan, pergabungan, nama Korama, Anumi SMP, Huria dua lagi. Baru Alumi Karim dengan yang aku Semerua. Dan Alumi Musa tahu sebutur naik Karim. Bang, lagu tahu Sebelum saya naik Alumi. tak bisa di sini bang. Nah. Sudah meninggal. Orang di belakang Hurang. Dia bisa lima kamera tengok kamera. Kita mau kita. Jadi semuanya mati. Kalau perjabara kami manang paguri si panganon paguri ni ulot tahasan di ulau di tikon lasronami saya di pasu tua ma dihabu asuhuton sambil merlipat gada ma sikap nenong penasak muna tuhami huria nang sudi saluk nate naro Baju serna ba alumi SMA tahu sebetul ron na tarik nasida. Dia nasida. Oh, arung musir ibu dia tutup. jadi semuanya masa tajalan ngasudut tak dia mau bermusik nami tangan menjelang ngasudut baik musik na dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya banyak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang banyak dipuja.
membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, jam-jam aku tetap tinggiku di hadapannya. Aku tidak berubah, maksudnya yang bakal. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Aku mau begitu Yesus, aku mau begitu Yesus, aku mau begitu Yesus selamanya. Aku mau begitu Yesus, aku mau begitu Yesus, aku mau begitu Yesus selamanya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Baik sahabatku, Bupasatan Pertikiran Tuhamu punguan di peparan di Opuria. Orang Batak, orang Kristen. Jadi Ya, apa jika peparan opung diri yang malau, Aku Batak bang. Isyura ibu kalau ini aku Batak bang. Oke. Peca. Jangan lupa like subscribe bos. Pencara. Oh, masuk kamu peparannya punya nasi Sukarame. Jangan malu bilang kami putih. Siapa yang meninggal untukmu? Iya. Nggak ada cukup. Iya. Tulai nabi, bapak Elo ya, itu nabi. Memang hula-hula lo kami, alain tidak ada bunguan. Jadi tung berlai pe tung itu pe torok sopiga jika naro. Jadi lasman orang nilai di ulon sorma tuan di napuru macam ulon. Jadi kami yang paling kecang-kecang untuk kata. Jadi sudah korang kami dia ma tanyang nami lo tanyang ni natorok sudah ba sadama kamu namar
domat tubuh dan nari itu. Jadi soalnya mah silok koron nari, soal hatani na tua silok koron nari ya dulu si Malungun Marina persoalan di si Malora. Saya Malungun Roma sih Roma. Mati jadi mati ada yang suka kepala itu jadi saya nama kata. Jadi saya kami panggul produksi agar dasar antara rumah tangga kami bah bertahu ngabudang nawar musik. Oh terus. Agar dasar buatan kata bang melatih mati Tuhan melatih nak kita jadi melatih mak angin mati tuh tunggu juna bunga boleh kawan doh inak nak kaningol na aku betul kami hata melatih Tuhan bagi kamu mak situ tuh apa sahaja bang oh kamu mau ngido Iro asa persejalan kami panggul produksi ba bema godang persejalan ini ya soal rap mar heroin nabi jan jojo berarti Pak asai gurau kami jalan di jauh kami tutulan kami bunte Orang Batak aku bang, sama. mangihut tulang mangihut kami 10.000 dihamu
tulang nami munte. Partikialon upasa tami tuhamu tulang. La ibu ma doh tulang mangihuk nami pasaribu. Marsuaramu raja nami. Duhina tulang nina pupus margamunte narosiang bola kasolgit kubang songonima narosiang samosir songonima dohot tubuh munte na adong di huta bududuri dohot tulang nami tulang mangihut marga pasaribu lumobi ma baru nami luhut baru nami baru munte berenami dot ibe berenami kapaconok matusong alanunga di jo berenami manang paribamuna kita tutungani urono mardongan mauliate Asa persiap kamu lau mana mau hula-hula tulang tak. Dihamu nami. Asa bersiap-siap kamu mana mau tulang tak marga monte do tulang mangihut pasaribu. Ngasiap rajai. Gabe jal horos. Ang namalo nami. gabe mang gabe Ala neng ro nama tulang nami munte dohot bo tulang mangihuk nami pasaribu. Bain damang ma gondang temu-temu. Oh, malaboy hawi marpangiruan siyang bona suhuton. La isom ma ihut dohot hula-hula na poso munte. Akatulang la di somma mo ihut do hula-hula na poso munte. Amang namalo nami Negroma tulang nami lawan dapat tuk kami parkelingon na marga sioping bay majo godang temu-temui. So dia malote kami tersingot di harur ni tulangi hutang kasih maswate tulang nami munte tulang mangihuk nami pasaribu
Hula-hula na poso munte. Gabi jala horas. Jadi mau lihat tema di haroro muna katulang. Di namar yang laka mo lawan dapat kami la pergelengmu. Sehat damu satungan di bagas mun lawan dapat kami pergelengmu. Hambi betong do sehat dapat tongmu. Molope hata mau lihat na boy terpasok tami. Tar sigo di haroromu las maro hamuna katulang sigo go di hami. Arti kinon upasa tami tu hamu tulang nami munte. Gabi mah jala horas di saluhut pinopar ni na hububusami. Ola tulah. Ala totong panison muna di bagasan nasobatu hami tulang muna sa luhut na. Gabi matututulang. Di bagasan hahipason hami nanyotang muna manang najino muna. Ola tulah. Kami be marhititang yang nami totong doh berek kami hamuna sa luhut na. Sa luhut na pinopar ni na hububus sami di bagasan hasadaon ni roha di bagasan torang ni pikiran lumobi ma nang di bagasan hahipason sa dok holan hata mauli ate ma perhitian ni sobat tatu amat tade bata horas hami hula-hula muna horas hamuna rawat tami jolo ni hata nami tu hamuna sa luhut na lasamar domuot tusima di bagasan akau laut tadi bagasan sedarion dinatama hami na nyotang muna ima di parmodding ni boru nami naung sarumatuon dang apola be dohonon nami songon ni dok ni namatuai niukap nina sige ni pehot tu sopo dang be hami manise manang songod dia kita na udaring atakas hami marpinoto di siara seluhut na udangan muna na tu hami kadi mereka mu hami di son reading hami katulang muna, natulang muna, opung muna, paribam muna, inang baw muna, dohot lay muna, mima dinamakuti parbuena bir na marhitehon eme na marludu. Asa totong songon nidok nina metuai pir poki bahul pasalongan asi atong rohani debata dihamuna saluhut na nang dihami hula-hula muna na mga dukon. Bakit ni boru nami naong sarumatuon asa totong pirto dini hamuna sa luhut na luju nang dalan ni matututulang. Las disima na mangihut huwag kami eme na marludu martangiak kami tutuhat tay dipudian ni neong boru nami naong sarumatua o pubornok boruon asa totong madihamuna parjolo marludu di hasadaw. Marludu di panggabean, marludu nang dia kapasamutan, lumobi ma marludu dia kaparbinotoan, lumobi nang habisuhon tuak katik kinanaingro, totong suat tonon ni pasu-pasuhon ni tuhatay, yamu kanu marsada-sada, alani ditabani diamang dihamuna salut na berenami na pinopparin na hubus sami, di pangitean ni naupasahatami, ima emena marludui ang giyak maatong apeno ni di parsabubuan muna tua dia bara muna hata pasu na patujulo hami tua muna sa luhut na las parhitian ni aka berenami di pagkatayot na budari dalan nami bangidohon tua mata debata ima jalo pasatamu mazo tu tulang mangihuti molo tulang mangihut amang baru tod di ma namar sigonggoman alani akka udaw dinasida ang giyak matuak katik kinanaing ro posumarohani rajani barberion namin sa na songoni majo molo tutulang alay so do nang kaning hula-hula na poso pasingot tu ala huwering do kana tulang inak tong magkuti barbuyopir molo hula-hula na poso tong dohami gabi mo oras sarapan doham mahami rajani gabi mo tulang na burju dinaking nahodok ko ni dia kapasu-pasu naung sahatu hamuna parhitean ni tangyang nami tu amat tadi bata ima diulos na marabui diulos si parbonang nagajangi ang giat gajang barita gabi barita horas torop nang rabuna sungoni ma torop ni pinok parti hamuna cara pangaturna akan rajani baru airang tutuhop ba tu arito sibora airang sukuno be tulang
Aing au boto tulang jaka na pinupus nito di mo. Mauli ate ma bere. Gabi ma tulang. Tujolo majo bere nami pohop nami. Naunom halak. Itor hatop. Itor maju. Sekarang si nomor 2, si nomor 3, si nomor 4, si nomor 5. So kaninang boro. Asa itor hatop sahat akapasu-pasu. Jai tor marsiatu ram mapahopu siak kangan sahatu siap pudan. Oh la ihuk matong nadok paupu. Pahopu. Molo pahop panop pe parsago mantuna sida. Songono mamang baru. Itoris mahamo onom ma tuwun yamang baru na baru nami opawa. Oh lo. Turis mahamo na onom. Alay huwato hami do. Apalalay nami do iwato nami.